Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm taking like Gash man, Gash man. Ndo ngata hi link of course na community yele Shawela. Yeah, yo tani swi already mi swi tiva vo tala ku hey ku na clash yi ku komba swinene ya Gash na community of course ya le Shawela le so no man no chuwa namuntlha loko ni kha hlangana the videos on TikTok for January of course hey ni kha vona yona crowd so ni nga swi twisi ku ndleka yini so yi kha yi kwate strong hi yin'we ya ti section leswi hi nga swi twa ku hey vanhu va kwatini. As of yet, san chuni ku Gaga swi ku endleka yini man a nga va a lo ba munhu a n'wi vavisa le Shawela ku nga ku endleka yini manjeni what's happening but loko se ni vuya ni tsutsuma ni ya ka page ra yena of course ni fike ni kuma ku i fika tsala ku eka vanhu of course va Shawela and all stakeholders involved of course I take this opportunity and withdraw my previous statements about the community. I was like so swilo leswiwa swi fambisana leswi a nga swi vula previously. I was like, okay, so swi choice no Gaga swi ku ndleka yini manjeni wena mhaka leyi so swi vhete swi ri clear ku ndleka yini so hi ta hi analyze kahle mhaka leyi hi vona ku swi fambisa ku yini so ni ve ni swi kuma loko a ku ri na a meeting Gaga of course a invite-wini ka a meeting. Unfortunately location ni nge koti ku va yi verify straight but ni vona post yaleyo yi kha yi trenda everywhere on Facebook a invite of course ku ya va na a meeting so meeting lowu clear a ku ya vulavula hi swilo leswi Gaga a nga swi vula on Facebook. Imagine okay so ka namuntlha of course ra ti 4 January fika hi vona Gaga a fika hi endla a live video hi ta hi pfula live video leyi even then hi kha hi languta ku mhaka yi fambisa ku yini masipala. So what I was trying to say people look vanhu va rhandza munhu mavo leswi ni swi prove namuntlha ku vanhu va ni rhandza and loko no va ni nga dyondzi from swona ni then sani onhela ku ya mahlweni. People proved to me ku ri they va ni supporta irrespective of whether maybe ku nga va ku ri na some individuals lava fambisanaka wa channel hi ku lava ku tata swikhwama swa voho va koho. It's not a joke a ni swi kongomisanga ka munhu sweswi mi ta jika mi ku ni the community la ku na mi tiva loko mi hlulekini mi will come up with something wa vona so volo ba tinambara ti fike ti va karata ngopfu tinambara ti nga va karata and vanhu va rhandza Gagashi swi swa social media yes ni tsandzeka ku vulavula maybe ni ku vanhu va mikorhweni na swin'wana na swin'wana a ni lo kata na mina ni kwatile vanhu va ka Shawela community ya Shawela there is nothing personal ku lo vanhu lo ka ni nga koti ku veka swilo ku no va na vanhu lava va attack ku business ra mina so loko ni reply ni loko ni nga reply hi ndlela ya kahle a ni fanele swi kongomisa directly to vanhu va specific people and I know ku van'wana swa ku swi nga endla loko se siku rin'wana kwala n'wana hi ka hi karhi hi famba because ku miyela ni nge swi koti loko munhu attack business ra mina. Okay, yeah, loko n'wi tweni Gagashi so first of all ku hi context yena loko hi yingisela kahle la swi komba na ku swilo leswiwa there are individuals va nga na power yo karhi va nga behind swona because a swi make sense guys. To me it does not make any sense ku ze ku ya endliwa meeting da so mani kumbexana Gagashi yo onha swilo swin'wana hi mhaka va vulavula ka Facebook swilo leswi na loko ku fika nghena ka ti-videos leti mi nga ta swi twa ku swilo leswi a swi ri clear ku swi kongomisa ka vanhu tani kha ni nghena as Master T ni va fair I feel like yo targetiwa Gagashi mara mina loko ni languta as Master T I feel like ku na some powerful people lava ku va a xaveni Gagashi that the result swo swi nga va tsakiseki ma vona mhaka leyi hi leswi ni yi vonisaka swona mina so they are basically trying ku va va n'wi painta bad ma vona mhaka leyi so a hi sunguleni hi live yo sungula hi landzelerisa kahle la ka Master T hi leyi live yo sungula of course leyi va yi kha yi connecta swilo leswi kha swi ya mahlweni by the way as Master T mi nga mi ni twini loko ni kha ni vula or initial ku a ni kombiseni ku clash leyi nga kona of course between Gagashi na vanhu va le Shawela i timhaka ta ti-prices leti of course a va a ri karhi ti tirhisa Gagashi hi ku swi va obvious a swi cheap swi nge vi cheap ku kha ku ri a business ma na mhaka leyiwa leswi a ni kombisa swi kahle hi va hi tlhe hi va hi na context yaleyo even then se hi yingisela kahle video liya kahle na swi vona la ni release poster just now
ya the 29 ta ku ri pool party. Okay. Ta ku ri pool party. A vona munhu a commenta hey swi ta phinda hey nini so ni nga ku loko munhu a nga tangi as a result leyo bola vona mihleketo ya naru vanhu va phuvini laha yabo and ani ku ze ni swi endla hi ndlela liya a wu target makete ani lavi hansa ya kuma tuma ndzhaka rivati yi tele ku khazamula waziyeke 24 hayi they're not my target market. Okay guys, so Gagash loko a endla video leyi i ku a ku heta ku humesa postara mi nga mi yi voni postara of course ya pool party so a ku na vanhu vo karhi lava kha va attack van'wani va vona va nga va phati ya what ya xawela so loko Gagash a ri karhi a responda la his message a wu va wu ri directed to those individuals so swi ni hlamarisa mina ku swi te njhani mhaka leyi se yi generaliziwa hi vanhu va lava nga khoma meeting swi va yisa ka like va yisa ka the whole shower swi nga ha ri ku swi twisiseni mina ku what's happening because loko ku ri a va sungule na mhaka va ta va hi twisisi na context ku fana na hina vo master T context a hi va hi kha hi twisisa so loko ni langutisa mina ni vona ku Gagasha a lo seteliwa a trap ku ri one mistake mi ta n'wi ba hi yona and ivi mi kuma ku swilo swi fika swi tekiwa out of context loko munhu u fika languta ti-video ta Gagasha ta swi twa ku context a yi fambisa ku yini no genge ivi lava mani a ni video already sweswi hina i point of view ku yi fambisa ku yini a hi continue loko ratani ni va na vanhu va 30 proper dani a tisa munhu wa ku titalaniwa a ta fumbarele ti-okapi kumbe munhu a chele xitina ndzeni ka baji a wu target yana la i lava ku ya kona no wisisa fostele munhu ku ta ka swilo swa mina vanhu va mina va ni tiva va xumani xuxunyaka will be there vona i ti-pool party all the way from Venda ayi wela ku tsuka isuka kwala xawela la huma ya tintomeni loko se tintoma ti ku mangala ndzhaku anything you think the west famba kwala ya ku koha a wu target ndhawu yo va muxawela but a swi bohi vanhu va le xawela okay ya mhaka yi twarile so a yi ri clear mhaka leyiwa Gagasha a nga ri ku attack ni xawela as a whole ku na specific people lava a ri karhi a va attack so mhaka yo fika yi tekiwa out of context ivi mi kuma ku na loko va khota vanhu mi ta swi tiva va kha wu khota sweswi va kha wu khota timhaka ta tintoma swi kwinini it's because va swi teka kwala even then video va nga yi sungula masunguleni ku nyimpi a yi ri kwini nyimpi a ku ri mhaka ya ti-prices a lwa na vanhu lava loko na yena hi timhaka ta ti-prices to swi swo swa durha ku fana na pool party yaliya a yi ri 100 hi lava a lwa na vona so a ni swi ni confuse mi ku swi te njhani so mi kuma ku se swi yisiwana ka vanhu va lokulukumba hi ku ntwina yin'wana ti-audio swi kha ku lwa na munhu lonkulukumba and then va kha va kombisa ku a va nghenele ka Facebook a hi vekele that section mi ta kota ku vulavula hi laha mi lavaka ha kona loko mi tlhela mi langutisa a hi hinkwenu hi nga na ti-Facebook leswi mi nga swi twisisiwe hi n'wini so hi yo mhaka a boheka ku welcome-iwa but loko ka hi nga lava ku ta hanya ku fana na leswi hi nga ta kota ku boha swiboho swi vula ku hi ha tsandzeka ku vona vutihlamuleri hi yo mhaka hi ku a ku khomiwi mithini mi ta na swiboho swa n'wina a hi lavi ti-emotions hi lava n'wina mi tirhisa miehleketo leyi nga helela let us not attack him but let us be very strategic ku va hi kota ku komba ku ndlela ya hina leyi hanyaka yona hi leyi than ku hi ta vulavula onge hi ti twisisi as I've heard a va nghenele ka Facebook so maswona va fike va byeriwa hi munhu wo ka ku na munhu wo karhi a nga fika a va byela swilo swa wrong hi ku ti-video ta Gagasha ta ha ri kona munhu u fika a tshama hansi a yingisela ta swi twa ku video leyi a yi attack specific group genge yo karhi vona lava na that section ta swi twa ku a vulavula hi genge Gagasha a ne se hinkwavo vanhu va ti vitana ti-gang a vulavula hi gang so the people who are coming here yesterday I had people from Messina so target market ya mehe vanhu va le xawela loko ku ri swifuwa swi ku fikela hi ndlela yin'wanyana you can go to the nearest help mi yingisela kahle munhu wa le xawela wa karhata i ta ku hlupha munhu loko famba loko a ta kusuka laha i suka a febe majenje loko se a n'wi karhatini i lava ku tata a wu target market ya mina ni le ka wena I've got my own people lava nga va kwala xawela I've got my own people va kwala xawela ni swi twini mos vanhu lava nga ta afford those prices vida a yi ri clear a yi ri very very clear weyi ana laha yaku ya kona loko loko ya tintomeni mina vanhu va mina va tiva that's how it is what it is people genge ya Bhayiza loko yi twa ku babunu laha yi ta fika yi tata hi so but
sweswo a hi nchumu ngopfu ku va ku ri loko munhu I think it's enough. Gang ya hlupha loko hi heta ku baboni mi swi twini. So Gagashi la a rhwala hi gang. Man Gagashi what went wrong like I feel like Gagashi na yena maybe hopefully i swi hlamuserini ka meeting ku ri a swi make sense ku how is it possible ku sweswiwa so a va kha a hlasela hi the community ku ri ke sweswo a swi ri specific to the younger group. Obviously a swi ri specific to the younger group hi yona a hlasela yona younger group leyi kota ku va yi kha yi nghena ka Facebook hi yona yo yi kha yi commenta hansa on his posts wa yona mhaka leyi so mhaka leyi a ni twisi ku maybe ku mislead the younger group yi fika yi byela vatswari swilo swa wrong a ni twisi ku ndeke because nyimpi leyi loko hi kha hi languta Gagashi a lwa na the younger group hi ku hi yona in most cases yi yako ka the pool parties and hi yona leyi a yi kha yi n'wi hlasela mona mhaka leyi so swi hetelele ni nga swi twisisi mina ku what's the point what happens swi lava na the meeting a swi nga fiti koho ku vhele Gagashi has more to lose so swa twisiseka ku va Gagashi of course a endle meeting va apologize. So unfortunately in a business here mashongo business it's usually unfortunately they had to apologize mara loko hi langusa in overall weekend so ku i va nga wrong because i va ri ku hlaseriweni Gagashi wa vanhu ku wa dora mara loko se a retaliate now there is a problem yena i fika nga hlamuli fika kha ku tshama kha ku attackiwa yena so mara na kwala ka video mi swi twini i kombiseni ku hayi wa ha to retaliate so a attacka yena gang mi nto va byari ku nga ri gang vanhu lavakulukumba a lala hi gang yo ba mabomu a swi to ku ba mani mabolo musi tigenge tetiya we know this type of gang ku yini ya leyo nwetela byala ku na gang ku na vanhu lava va classifyaka as a gang ya tichasi nyana so mi swi twini vulavula hi vanhu va ti-okapi vanhu vo hoxa switina yena ni a bajini mara mhaka leyiwa hi leswi I think mhaka yi clear that's why a tlhela kombisa ku na kwalaha xavula va kona vanhu lava kota ku va n'wi support not the gang va kona vanhu lava kota ku va kha va support va nga ze va complain the prices that's why a vula ku hi yona target market ya kona ku nga ri va fana lava ti-chas swi clear of course ku nga ku tlhoko na va kulukumba na va ngheni ka nyimpi leyi swi nga fika swi va dya hi ku na va tinghenise ka nyimpi yo ka yi nga va laviki I agree on that perspective na wa ta va kha worisiwa kona ku va ya kwihi ka tinyimpi to ti nga va laviki other than that mhaka Gagashi yi clear iyo fika a targetiwa even then a tekiwa out of context hi leswo and then of course hi move hi ya ka the second live video nona a hi twini context yi very very important swilo a swi langutisiwa munhu a fika teka munhu out of context ni fika swi twisiseka loko ta ku twisa ka swilo a swi endleka hi leswi ya lavaka swona se van'wana va n'wi sapota loko i ku va hlamula loko hlamula va ku hi nga wrong for what reason va sweswi na ha vula munhu a ya ku a tiyeli makwakweni kwala va mi ya makwakweni mi ya riya swigwatla kwala ya ni hava nkarhi wa ku famba ni lesana na vafana nkarhi walowo ni hava I don't have that one i khala ni sungula namuntlha no va hava nkarhi wa ku lesana na gang I'm not like that wa ku lesana na gang a hi ri clear context vanhu vo fika va teka statements leti Gagashi a nga ti vula hikuva van'wani va nga va kha va swi endla vhele a hi problem it's in the village even then va fika va swi generalize va swi yisa ka vona ku ri Gagashi context lena a ku ri gang loko hi analyzeni Master T vhele mi nyika swilo leswi i vi khi swi vona van'wana va ngo kwata but yaleyo mhaka yi clear mhaka ya Gagashi a yi ri very clear se swi ni hlamarisini ku ze ku ya va na meeting to chava swa hi ndlela liya loko ri impela ha yona problem va ta vu yi n'wi approacha ka va twisisa ku what's happening a kota ku va hlamusela ku ni vula vanhu va so than ku va a tekiwa out of context even then swi dumisiwa tiko hinkwaro a swi ri wrong loko ni vona statement xin'wana a ni tivi ku nga ku ri ntiyiso na ku Gagashi i dliviwini hi munhu wo karhi wa kwale a tlhela fika n'wi rhuketela vona mhaka leswi swi nga ha basa nkokwani ni nge koti ku swi verify I wish a ni na munhu le xawela so la ta ni verify information ya kona so naswona swi swi wrong phela Gagashi okay a hi tsemela i swi lungheni. Thank you my brother Vusi Mavusani kwala ka Nsabulani thank you vanhu ku xata Azulu ku dyiwa ti-Azulu tolo ku dyiwa ti-XO ku dyiwa ti-champagne tibili ta mi ta vanhu va yi 5 or 6 koka 100,000 that's what we talk loko vula business vula sweswo tani munhu a ku yita ku support yena a tela ku fika a tambela ti-swimming pool ta mehe 20 rand a tambela ti-swimming pool ta mehe 20 rand damulera hinkwaro swilo swa mi nga ti ti le ku maintain leti ya la sweswo le ku maintain wa swi vona va hakeriwa vanhu lava languta la wa swi vona hi la mona ku zumela nyana i ta swi vona ku n'wana munhu loyi i le ku tlilineni la wa swi vona
R20 yi fanele ya tlina minkuxu leyi nga laha na mirhundzu leyi va ku mi yisa ka misele laha fucha na as I've heard mhaka yi kombisa ka vanhu lava complainaka with the price gagashi ako gagashi yo fika take out of context hi to swi yini yo fika ku se hi n'wi kumeni i khale khe hi ri ku n'wi laveni mara mhaka hi va kha yi twala it's a business guys R20 yi endla mali muni hi R20 a hi mali a mali yale five people swa ku ya R100 imaginani guys 5 people loko ri R100 se loko se imagine mavona so a swi kahle gagashi apologizini ngo tlhe hi continue na that video hi twa ku hi teka swina swina mara a ni vona ku swo tala hi swi coverini swa hi la ku swi covera because a ni tela ngo ku analyze mhaka leyi mina kahle So, but anyway, I'm happy. The Indians were there, the leadership, Sanko, community leaders, all stakeholders were there. What's going on? So, tiko van varanza kagash van ranza ranzo ranzo ne musa. No man tsika nwana wa vanhu nga onanga nchumu. So, and I'm happy kuna vanhu lava kuma ku swi vona ku lava they are not biased aba take the side vo landzela na ntiyiso. To van'wana va swi khandziyisa ntshava hi ndlela yin'wana ya ku nga ku se no dlaya munhu wa vona ni khe ni nga dlangi koma i marito ntsena swi tlhela kombisa hi post yin'wana a lava kombisa ku swo nyikela tiko timali va nge swi vuli and stuff like that a tlhela kombisa ku a lave ku va na meeting na community va nge swi vuli sweswo ku a va byeri ti-leaders ta ku a va le ku swi vuleni mhaka leyiwa such as Mukosi already tshama kha swi vula gagashi ku va kha nyikela Mukosi and stuff like that then tlhela va kombisa swo ku la hi propose ku la ku nyikela na ti-uniform exikolweni and stuff like that yeah, and also transforming and empowering workers and then number 4 tlhela kombisa of course na timhaka ta soccer already nyikele mali ka some of teams before ku va na all this saga as you can see kwala and then number 5 ku I have kids va nghena ku mahala because of their backgrounds yana ku ra ka video a kha kombisa swo ku na hlangi xo karhi xi nghena free of charge leyi resort leya yena gagashi le and xi tlhe xi diya mahala a xa hana vatswari and stuff like that va vona mhaka leyiwa ku na vana lava pfumelaka vatswari va nghena mahala la resort ya mina ku swi tele leswi humelelaka van'wani va nikerini ku va vandla swi tele hi swi swa ku ni nga boha ku ni ze ni tala ka social media loko a no ka ni nga ri na mbilu ya ku rhandza community I wouldn't be doing that un'wana ku se why fanele abuse community mako wa yi khome mali it's not about that why would I give loko ku ri ku na xihlangi xin'wana laha nani vitana xihlangi lexiya akani vitana xihlangi lexiya a ni nge xi humesi xikandzeni xihlangi lexi vitana xihlangi lexiya ni nge xi humesi xikandzeni ne xihlangi lexi tala everyday ni xi nyika swakudya everyday ko kwala resort leswi va xi nghenisini I think xi nga va ku ri na vana vambirhi kumbe vanharhu mara xi kola ndzeni xi nghena mahala lona ku ni vutisa ku wa xihlangi lexi every time xi yima la gedeni va ni hlamusela ku ri xi lovele vatswari a hi khale ngopfu swilo a swi fambi swa navela xihlangi lexi ku nghena laha xi vona vana van'wana va ku ri ku xima so baboy kunjani ku na lava khida ku lava swimile ntsongo i hakerini a ni ku tivulela henhla i hakerini a wu hakelanga i nghenise ma mi swi twini xi nghenise lava security famba ya huwa boy xi nghenise lava security cause ni va byerini ku hambi ni nga ri kona ni kombela n'wana loyi a nghena a nghenisangi hi mina no nghenisa hi mina loko a no ka ni nga yi rhandzi community leyi I wouldn't be doing that because I'm running a business laha hi spaza shop so mara a mi ni tivi hala tlhela number 7 of course employee vanhu va 11 and wa nyika of course the number 6 wa nyika individuals ku va hosta free of charge at this resort such as I'm free loko mi sini ku a hosta free of charge event leyo of course vona mhaka leyiwa so yeah hi leswi mhaka yi nga tshamisa swona a lo target wa gagashi and timhaka ta price I feel like nyimpi ya ta ya mahlweni timhaka ta price ku vanhu hey a swi loko va khomeni kahle kumbe a va lava ku nghena free swi le business fike raniwa swi ke raniwa phuli fike tshama yi ri blue yi ta va blue njhani i mi kuma ku kha ku ngheniwa hi R20 swi nge balance sweswo and ku hi gagashi yi tlhela kombisa ku men kota ku provide we kota ku vulavula it's two different things wa swi vona ku ri action kuna ku vulavula un'wana kota ku vulavula ntsena mara ku action a nga na yona u kota ntsena ku gagashi popoxo xin'wana na xin'wana mara ku vana ku antswisa vutomi bya vanhu van'wana a nga swi koti munhu yalowo van'wana se vanhu va lava ku ta tikuma munhu for their personal benefits
mali ya ku nyika munhu xikhwameni na ha ri hava ku nyika munhu mali xikhwameni loko ri ku na lahleketa ku ni ta n'wi disa I have no time for kaka a ku na loyi nga ta kuma mali so me ni ta sweswi va community vanhu va ku pfumala mikosi xikolo such kind of things but ti-individuals khomani ku tirheni na ha ri hava swi ri kombi na ku na vanhu vo karhi like agenda ya kona yi nga at the same time ka yi pushiwa vanhu lava va ku diziwa ku hi gagasha swi twa kwalano mara guys loko ri vanhu lava kota ku va va ri neutral mi yingisela this video mi ta swi twa ku gagashi in over a ngo va wrong yo fika tekiwa ngopfu out of context to the point yo swi like na community yi hemberiwa to the level yo swi fika swi chavisa as if a nga va aloni ta timhangu to chavisa swinene hi mhaka video ya Facebook leyi nga yingiseriwa hi ti-youngsters even then va fika teka mhaka leyi va yisa na ka vanhu lavakulukumba lavo ka va nga ngheni ka Facebook a va yi vonangi ti-video leyi loko fika va yi vona va ta swi twa ku a vula hi mhaka pool party nyimpi leyi siku leyi le ka pool party and a hlamusela a targeta yini gang hey swi swa kona they will call you a bully loko yi ala ku vandla nonsense evuton'wini bya wena va ku vitana munhu wo ka yi nga ri kahle wo fanekele yi pfumela ku khandziyiwa yi chikiwa a wu reactanga kahle u fanele nga reactisanga swona leswiya why i nga khali loyi a nga endla ku ni reacta it's as simple as that people often look at the reaction and you want to judge the reactor loko munhu yaloye a wu nga n'wi pfukanga a ta va a reactini na if swi ri wa penga munhu yaloye if hayi then mi nga pfukapfuki vanhu mi tlhela mi lava ku ta determine ku munhu i respondisa ku yini loko va heta va tlhela ku manipulate ku vitana bully hayi hi sukeleni please a hi na nkarhi wa ku dela nonsense ya n'wina this year loko munhu a ku pfuka i decide leswi i lava ku respondisa swona na hi lo decide ku pfuka